Тоқтоғылдан келген Ақман Бекболотов ағабызды шақырып қойға олса дедіңіздер. Гүлдер гүлігі арзу айтып ашылады. Сөзі Анатай Өмірқановтықы, овону Асанқалы Керімбаевтықы. Бар тарабың бір ғана сен жүктаңып, бажырайған көздеріңе суықтанып. Бақытымдай минут сайын сен естен, басқан езің башқалардан қызғанып. Басқан езің башқалардан қызғанып. Biri göreyim de batırak, güldür gülgün arzu aytıp açılap. Senin şandı şartıratman sıyaklı, şair gülkün uksam jarpın жазылap. Şair gülkün uksam jarpın жазылap. Edep gülterge minadırdan, yüzün arnap kırlar okun жазылған. Kaysıl günü sığlarındı bilbeymin, jelden başka sığlabağan çaçından. Jelden başka sığlabağan çaçından. Yıldız bolup dursa gözün gülüngde, uktay alban bütkön boyun dürüldü. Bulbul bakta tüdü boyu dilbezek, bul düdönün ırahatı süyüdep. Bul düdönün ırahatı süyüdep. Bakta tülü boyu